Inkuru y'akababaro ku banyarwanda n'abatuye isi muri rusange, umukobwa w'umwami Yuhi Musinga wari usigaye ku isi witwa Speciose Mukabayojo yatabarutse afite imyaka 93 y'ubukuru, akaba yaguye i Nairobi muri Kenya nk'uko ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byagiye bigaruka kuri iyi nkuru. Uyu Mukabayojo rero ari mu bana bahunganye n'umwami Yuhi Musinga ubwo yacirirwaga imoba. Ahangaha ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hari muri Zaire y'icyo gihe. Kuva icyo gihe rero ingoma ya Musinga yagize ibihe by'akaga kandi bibi mu mateka y'u Rwanda, kuko inkingi za mwamba zari zisigaye, ubuzima bw'igihugu zasenywe ku ngoma y'uwo mwami. Rero ubwo yacirwaga mu gihugu yaciwe n'Ababirigi, bamwambuye agaciro cyane, ndetse nta n'itegeko yari agitanga bataryemeje. Rero mu gitondo cyo kuwa 12 Ugushyingo mu mwaka w'1931, uwitwa Charles Voisin, uyu nguyu yari guverineri wa Rwanda Urundi, yasanze umwami Musinga iwe i Nyanza, maze amuha amasaha 48 yo kuzinga utwangushye akava mu gihugu. Rero ingoma ya Kalinga muzi cyane n'ibindi birango by'igihugu asabwa kubishyikiriza Ababirigi bari barahawe u Rwanda nk'indagizo ya Loni. Rero kuwa 14 Ukwakira muri uwo mwaka w'1931 nibwo igihiriri cy'abaja cyahagurutse i Nyanza giherekeje Musinga, abagore be 5 n'abana be 9 na nyina Kanjogera nabo mu muryango we wose, harimo n'uyu nguyu Speciose Mukabayojo wapfuye, bajyanwa mu nzu bari barateguriwe ahitwa Igihundwa. Ahangaha ni hafi y'ikibuga cy'indege cya Kamembe, ahazwi nko kuri Plane cyangwa se kuri Pleni. Rero iryo ryabaye iherezo ry'ubutegetsi yari amazeho imyaka igera kuri 36. Umuhungu rero wa Rudatsimburwa witwa Mutijima Brion, uyu nguyu yavuze ko azi neza uyu mubyeyi, yavuze ko ngo abakobwa ba Musinga bambukanye na sekuruza, nuko baza gutahuka bazanye na Rudahigwa igihe yari amaze kuba umwami. Nyakwigendera rero Mukabayojo yashakanye n'umutware Bideri mu bukwe bwabereye i Nyanza mu Rukari, babyarana abana bagera kuri 6 barimo na Bideri Dieudonné witabye Imana umwaka ushize, murabyibuka. Mu mwaka w'1959 mu kiswe Revolution, ubwo abatutsi bicwaga abandi bakameneshwa, mu uyu nguyu Mukabayojo n'umuryango we bahungiye muri Kenya, ari naho yabaga kugeza n'uyu munsi, ni naho yitabiye Imana. Uyu nyakwigendera rero Mukabayojo yaherukaga mu Rwanda ubwo yaraje gutabariza cyangwa se ubyite gushyingura musaza we. Uyu ni umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, uwo nguwo watabarijwe imwima mu birindiro byaho yimikiwe mu mwaka w'1959, iruhande rwa hari umusezero w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wari mukuru we. Reka twese tuvuge tuti iruhuko ridashira kuri Mukabayojo, kandi abasigaye mukomeze mubafate mu mugongo.